Haleluya, tutaishi tukitazama. Amenena ena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Tazama sasa, tazama, ishi sasa, kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Tazama Yesu, tazama, ishi sasa, kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Tazama, tazama. Ni kweli Bwana wa neema, tunakutazama. Mungu uliye mkuu na Mungu uliye mwaminifu, tunasema ni asante kwa nafasi hii ambao umetukirimia kuweza kuwa na nafasi ya kulipata neno lako ambalo li hai. Ni ombi langu na dua kwako kwamba Bwana utakwenda kututenda wema. Nivoya mwiyai ukatwike nesa. Nivoya ndeto yaku ikatuthoke na vinya na ubuanio na ubuthu waku mielewa na kuiwa washa waku ndini wa utabania. Mwiyai nivoya ukandumita muyo waku, nene ngane mokoni maku, nene ngane ndetoni yaku, nene ngane vevani muthiu waku, nikaname yovanga yukandumie. Ndikanene na andu maku kila ngwenda, indi nganene kila we mwene ukwenda makewe. Nena naitu gositu nisiyumbanitie. Mwiyai pala tuvititie tukatia nzia siaku, ukethe atuitonya kuiwa wasia waku, tuimboya ukatuweke na tukathambwe na thakame ya mwi Yesu Kristo, ila wetio mukelanio ni kuondu waweke wana ina mabitio maitu. Yesu Kristo esani thini twausisia na twakwika ila mwenye wetu na ngai wetu. Nena na itu nundu imusio sitwani ya Yesu Kristo asaitwa bayana utunga mubea. Amen, amen. Mukunangie mwi ya Yesu makovi masio. Nitungia mwi mubea ni kondo wa saa musiola watu nenga kondo wa ndeto ya kela idhayo na ngimuthocha kwisila alamu iba kanisani, alamu imesi mu watch kwisila television, alamu tuochi kupitia kwa Facebook, na langi mutuochi kwisila kwa YouTube. Ina muthocha na ethi anuenda message ithi kwa wingi, endo subscribe channel ni kitu YouTube channel yitu ito Bishop Lazarus Musyoka. Bauno kwata bewa message maana eli. In fact vauwe bagua message pakuvisia kila kindu na no si utethia muno. Message ilanda vaniti siaki kamba yithe awasi kindu kimwe. Pe message nete sindu specific. Na imwe ni series toyu twende se series ya kwikolie kolio thea kila kituma
maundu makwa mataila undu nivoyete kanondu ngwenda ni chau kila kitu maundu mataila na umundi nienda usungie kuliyo thimwe kimwe kituma maundu mataila ni kulea kuigwa wasya wa Ngai. Kulea kuigwa wasya wa Ngai kana kulea kwathikia wasya wa Ngai ni kutuma maisha ma mundu matekala nesa undu nukwenda. Nienda tusome ibuku Asumbi wambe kilungu che 10 kwambia musoana na kuvika we 16. Ameyoba we wingai munene na wingai waguo na yoba nutuma ndeto yaku kwa andu maku ibindani yayo nivoya kwacha kwa umundi mwiyai beba mutheu waku akatethie mundu akeiwe wasya waku na akathike nundu imusio nguma na ngatho na ndaya ni ciaku nundu ni wailite citwani ya Yesu Kristo asani twavoya na utunga muvea. Amen. Amen. Mwiyai ni athime kusoma kwa ndeto yake. Na ndikulia elia ni vatonyeka wiyo balawi utulie nikana twendanie vamwe. Isi uitanga tango wethukisio kwa mbothi usisi kana chaiki avya usio kothi usio kaki wicha avyo ba usio kokwata bana ba no isotiwa ni flow nondo katika utabania we sathi mwaka na masaili ivatonye kokethia ndeto ilaya ile kwaliula thayu waku no imwe. Amen. Yani ivatonye kokethia be kaposhoni fulani ti vatonye ka, that is the reality. Kaposhoni fulani ni bonga iwiyete njumbe waku na satani ni ukukipu mbisi ukavitukania makinya ukakosa kosa kala kaku ukosa kala kandu alangi nicho kitumiwona andu amwe mundu akithukisio bo na ayethukisio kwiwe asya mwakethia fulani ayo baake uobo usuwi wake apana obo usuti wake ni waku pe kindu chaku cha ukila na yuwe wambia ukuna biashara ya clearing and forwarding yani wosobo utwaye mundu yasekethi osu ni wewe ndae maikana na ila tabia yake ona akukethia ni wewe ndoe maikana na ila tabia yako kwa hiyo niendo sungie kulio ni thisungia kuyana na ndeto ya Ngai na kanisani ni bandu batonyeka la mundu akabanyamaya muno na no wikale kanisani miaka na mikaka. Unaweza kaa kanisani miaka na mikaka, munaweza kaa kwa kanisa visasi kwenda visasi. Yano mwikale kanisani miaka na miaka onamuka sioka mwanenga Ngai kitheka akaki wa kanisa no ketho wa kanisa usuwe kwenyu ina mbewa miaka 30 mbewa miaka 40 na bayi mundu onomu wakwata benefit cia Ngai thayu ni wake. Ziawa kanoshawa kwenu no with wa kumela missionaries mokie au mae maku ne mama pokeye missionaries. Hallelujah. No kwithia kando na uthocha missionaries niwisi andu maenda kanisani kwa itumi tofauti na andu ala mapokea missionaries namba nene iya mapokeye nundu wa benefit ila sia hivyo nundu ila mokie makwenda ni kanandu mama nyotha mana wobo museo imambio somethia siana maintroduce kisomo no kaisha misi ila au maemenu maembrace missionaries with the asiana sio isha kwati exposure sia soma angi matwa muingo onangi ono mundi mekala muingo kate sio mae kuthocha missionaries. Lakini besides benefit ya kisomo kila kitu michangai wisi
twasha kana mwini wa wathi ni asha kitumi cha utangiwa ni thayu takathela. Haleluya. Lakini kando imeja kitumi kinene ni thayu takathela, lakini be faidongi be na benefits katikati vetelo manyamaiye maithukuma mwiyai na muthenya umwe amusisha mwiya Yesu na amukulia mwiyai tuisilite mawito na maumu twatie ibeti twatia shana tuma wanduani tunene ya wanai amukulia tukakwata chau kukuatia. Noiwe Yesu zia yakwa yawo na ya thayu imanyanye kwisesea uzubie Yesu inga dedia moye bata wakwa inga dedia moye bata wakwa inga dedia moye bata wakwa adunika la kanisani nokedia maya ona ukaisia nsiawu ikathela pate mundu uonania tangible benefit sekala kanisani ubo ni kutabania ukambia wiki mwana wakwa wi muku nokedia mbi benefit yothukuma ngai ila betelo akulishe Yesu faida wo kuthukuma faida wo thukuma wia wanga ini chao Yesu amuje betelo kindu chonde kila waishe kana mwasha ni kuondu wakwa kana ni kuondu wangai mukakwata kunduthiana. Amen. Ba ithio wasua na itina wa thayuhu thayu utathela. Amen. Kwa Yesu aishe benefit cia ba yulu wandi cia mundu cia uthukuma mwiyai. Haleluya. Na benefit imwe uthukuma mwiyai yendwa ti uchati benefit. Amen. Mowa uti faida wa uthukuma mwiyai kuikala umangitwe no sembanitwe ti faida wa kuthukuma mwiyai bauba yina faida monya maomebo tukithukuma mwiyai lakini ti faida na yu kulio ni faida wako muthukuma wiba yundu wo wibo na yu ni chonja mbililia na asia kana omonde tuisungia tuambia na point imwe kila kitu maandwa ingi mataendea matona utandithio na faida wa kuthukuma ngai kutaba ni obo wake ukatembea na mau ukathina wosu na kumbosini ukenuka no tuko yani ukakoma wi musele ukamukate ne piu ukethia no komeo saa 6 no kwamuka saa 10 wendete kanisani no kwithia ndu faida nomwe ukethia no muthukume ngai mwina mukauka na muimeu lakini paikindu monania payulu wandi mubakona mwe nundu wa kulea kuona faida wo thukuma ngai uyona atabania ingi muno ba ukamba atabania aingi namba nene atabania na muno na bunene na winyibyo huonde. Haleluya. Shana nyingi sha atabania ni ile hawu ya wangai na maile hawu ya wangai nundu wa satani male hawu ya wangai ni kwithia mundu tiuni pastor atuye ministry athukuma ye kimwana atwana asiana na akuyapo lakini kwithia hona
musala wake nduiva visi wakana kamwe na maisisha na nundu wakwe wa pandu pena thina piu chani mwisi usisiwe kwase kindu kila ndakekacho kuthukuma wenga ye voice sawa lakini kumudhukumethia maisha na mandadi ya mami hethia kwina musango hethia bearambikekwa ukwithia ikana kapasa ke usangi wa kanisa nikana kekata kaende school na kana kaukebu ikakuona asema kanisa alama chairman asema kanisa asami ikamenene sapiusiana sio isome ya school quality kana kuona kasoma ita primary koswa national school undu ithenda afford ye kabis ono tikiti ambao kia wa school nienda we bandu walunjwa tonyenu kana mao kana kabasi tamwa nako kekie mutiani ukwitwa wakindu kitu takuelewa hicho lakini aje no tukaelewa muthenyoma kozie exceeding expectation koswa ila national school na yuke ba masaku ke mwingi ke makuweni ku ya mbubo kana kiona ku yi mulwa yi kanga yi kithuki yi mundu yi kibeti yi mutumia yi mwana yani kaumite naku na yukayoswa national school iba onanduka ibasa oba ilo bya alliance kikuyu okwamba iwe we tikiti usunundu bisi nduoneka na usomeba ilata mbusya amen umalai uthi school withia ona walunjwa nduthi na itikiti na withia tikwenda kwa pastor kitumi chako iko ni wisinesaki peundu wisa kuibabishi ukathela na kana kukaisisha ndoto yako ikwia meshani madhambauni ithe madhambauni kaiona vision yako yotwika pilot ya kwia madhambauni na ngayemea pengai na ithe mea pengai lakini utethi wa ngai maiwona ni uthukuma ngai na kila kitu mama vinaitu tona utandithio ni kulea kwiwa kana kwathikia wasya wa ngai twasoma ibukuni ya Asumbi wa mbe kilungu che 10 kwambia musoa wa 8 yulu wa kibeti kimwe chai kitwae na mekala na mume na methi wana mushi na mutumia wacho akwa na mutumia akwa kwethi wana nza yua ya miaka 3.5 pate bandu bembua Whether by you and Bembua. Onala ma save it. Onala ma bidite mbeu. Na mandi komasya na kibeti kiindiwa. Nundu mundula weti sio kame. Ay Elijah. Nele Elijah weti sio kame. Ukame uoka ngaini wa specify mundu mukomwe ndiwa nikana ailie maisha make nikana amunenge kindu kitawa divine provision na imunenga abundance. Hallelujah. Na mundu mukosi la wanyubiwe ninga indama na kana wanyubiwe hundu itina Elia hapo ya Biblia asya yoba Elia sembo kebide kalusi nikake ridhi amuyasisha nini ayite ngungu ikwete yali nienda uone process ya chama cha mamosu paiba ngungu iko nindi chama changai oneka chona ndi mana na kula ngungu ye umasia mukate na nama kubyubitu mundu atona liuoya yoba ngaino wewise Nelija aye kalabuka lusini na ngungu ikamwete ya kimutu mukate na kasama na ewa ni Jehova ngai waya mukate na kasama winywa kiuba akalusini na andi kuikalabuka la kalusi kangala na yoba ngai yokamwe yu nienda uondoke umeba no thinzela fadhi ila istoni
be mundu mukabe kibeti ndiwa chakwiwe ni muume na kibeti chuni nikiyaye kikuithi nikiyaye kiunengeliu nikiyaye kisubie mabata maku niyaye kibeti kiundiwa kanoka isa kwa cho ukanusha kwa cho kwa ambililia savali na Elija ambililia chalo aendeze zelafedhi na atembea ila ikuya sitoni na amandiko mashebi kambingiloni andua hedhi ya mundu mukaikola ni ngubo na amwe ningu kuisuba nenga kiwicha onyoki kaviongulio ni ninywe na mundu mukamba kwekana nondu weka na ondo kala titi amwe na tafadhali no indete akamutu kalunguka akamutu kuokoni. Yani Elija ewitenza na imwadhani wangai ewitenza amwe tafadhali tio wiwone wa mazange akamba mukwacha wanywa kiwivu thite kindu niite mawa andu ala mataboya na kuvunga mabanga wanywa kiwivu thei niite mawa kaunywa kiwunu kwa sauti mwe kiwivu andu ala matezo binga makaboya Eliya mwe tafadhali ndeteka mukate mama ungama hamwe tondu yoba ngai waku nundu ananga ngayelesha no emeombelewa hamwe tondu yoba ngai waku ikala thayo ndingwa kamutu musi wakwa amwe anoka mutu kaubike mutungini na tumauta twisubani tuini na bawa mbithia nikola na cia tuluku twili niende nuwe tie nyena mwana wakwa na tikwa. Yani amwe this is our last meal kila ninacho ni chao ya chamuthia na nundu baibandu bangi baibone kaliu na ninguikia kana be andu makwite ingi muno nundu wanza yuwa ya miaka 3 no wakati thia atari muno no wakati thia nyamaite muno miaka 3.5 baibandu bone kambua baibandu bone kambua amwe kalaka tiele niwa niye na mwana wakwa na tuikwa ndiwa yeye abikamuthia na pengine ya hasya muse wakwa we nukwigwa muyo tondu we watie nzi ya thina izwe mawisilo kaina kala kola dikazi atu ye kala nzino tuyikala nzino tumanye itwiwe nini na tuyumbani mwiya Yesu waitu ni ukite aisye ni wathi akaseuvisya make wikala museo wa tene na tene ngatana na vika usumbini wangai ngatana gimona mwiyai wa kwa medho ngatana na vika usumbini wangai ndiye ndini yakikuna wonana. Haleluya. Wewe wabika bandu kethe akalokwete iko kamuthia wivya uwa no kuondoka. Amen. Mamosu na yu mundusu wina kamutu kaubi mundusu ni wanga yubangite kuadhima. Amen. Lakini yunayo provision ya ngai yumanana mitiani. Haleluya. Nikana wise kwa access kindu kita one divine provision kana kwingi bigwa ningai kana kunewe sindu ningai pai sindu shinenga nawe ningai kwa mundu nundu wakuboya kwikuoka mboya ithi our escort hata mwenye Yesu nikana ufaulu ukipaji mundu ukila siocha pinya nundu wakuboya mboya ndimina na nocha hata mwenye Yesu mboya waboya iunengae iutsukuma pandu pa mutiani wangai hila wewe wabinyiwa wabika pandu honela wimuwa onokitia divine healing uiti obosho waki ungai pa usukuma wakona ni ukethia bala wabika ni wabika muthia yani pethia wape mutiani ni kanangai au nenge abundance kana unenge odhui kana wingi wa mali
mali kukwata mali nyingi kuma kwangai kuma na mutiani fulani na mutiani wa ukilio chapinya wonde umana na kunengane kando na utangio kando na mboya umana na kunengane nichowe wienga yane na shati ulote da sianja akobeda cia Yehova na wiko wake musionga yakamu ibayingi. Haleluya. Kwa wila wonanga yete andu nindi thayuni waku ukethia mundu usu mutui waku na tita beba andu bangi wishi honangi nga ya mwasa ini aenda wazimu na kwambia kuona ta satani ukwithia mwenda wazimu usuisi abititu michi ingi pitu musuloli kakwata liwiko fulani musuloli kanewe kiwiko fulani lakini dhiamu yake imangai mwambia kwa shoi satani weta munduba Yehova ngaino amekishua niwe utao ni nima wiki ya mwenda wazimu chai no kamunenga the andasi ukamwiki ya kamusele hako kakwa jaa hako kasamu anza na wio nukete akome kudhune. Haleluya kabisa. No kenda tini reasoning yandu ni umukua uteumana nundu kitumi ni chao mundu ni mwenda wazimu lakini uweze kibanda kila ukwata kikombe cha chai namwe alama bingu kwa medho ningai mundu ndendo chabu iwe ikombe na sahani umanza kikombe na kasahani ukwiya mwanozu. Halo na nundu ndwendo thokoe wa kambuni heitho mwiye kala bandu bayaka mutini kana wa mona ukito mukio mwaka enda wikale bayonyo na imegwa ukone kale utonya na ukutungia kikombe chake umwiyo bala wiya akokaune kila mundu wonde wisa ukilia ucha mateine mangai ambako kana bidii ambako kana kilito nundu acho kilito no kikila sio chapinya. Haleluya. Na kuituma ikukila sio chapinya lakini kula kukilio chapinya miraculously kula kwa chama yani kwidi chama ngai wakwikia shama isu sionde shumana na mutiani fulani wangai gai ni ukwikithia mutiani na inya waku kanoithe waku loko siaite ukethia andu alangi ma family megwa inyake ne burden megwa ithe ne muiyo megwa on angi ma kwatu satani ukethia ono twa musie wo sivitali megwa bebinya andu kwithia ona musie wake ndatonyelela ngalini yake engali lakini ndakuinya yake ayo abanga inyake kiko kane obanga inyake iwowa no manyosu wowa no wosie yo akuwa ndukoneto nambie kuwa watwana ethia iwowa au sie yo akuwa akwe akuwa na uyotha yo akuwa au somethie kuwa nangi makasite kinimekwa mbangu ona uyola wina uyo inyakwe su wowa no wowa ndio tubana ukwate oya utana mbo twa mukaunika na mukau kakwe mwenyu imwoyi mwekalonesa ilawe utanamba kuikailwa ni beba wa Jezebel ndina alea bea simaoa kwani nundu esiri lakini ethia weibo wiani na ngai akausubia nduo na ngai osubia yumanyie mwenyu imuthuku pyu nundu nutwa yeke beti chake mbele nundu kuigwa kukasitu okwe mwenyu imwoi kakuya kwa mwana nyatwane na muka mwana nyakwa aje mwenyake iwowa muka mabuko aku ethi ubika muchusu na kibo ethi ubatonyelela kibo ni uya waishe mama iwo watu oni owo we ukakwe wona ni owo wa mnyamu imeu no uona ni hai pastor ndoko tete andwala mawa tete amoi kwanza imukuna nyaika lakini endo kuoni ondo uthukitie mutwe undu ethia mwenyu loko sieto wewe iwowa nulea lakini loko sia ya muume imoyo ukwitikila mwenyu lo ukoshaite we mundu ume muka brother waku asinya kuloko siete iwo amini kuyo twanite we wana atui utwanite kibetikila utwanite kwa chichowa nukwitikila lakini muka wewa kibetikila kiusha ya muume ichowa nulea wile aniki mwitikile to the uniform ethia mwendo
twikunoke kuno uniform kabwa yani ni kanoma nye kila mundu ni wiwa wosu na yo no kethia mwenyu abwa hata na hau be wathimo wa abundance umanana kusubia asiai na ndio njali uthuite hata watilia asiai maku utethio with ya watila longevity ya thai waku na provision ya Ngai wisho bikabandu wae mothelewa nuwe siana shaku nikathelewa undu Ngai atia ashai nikanashi medhwe sosi ya wathimo. Haleluya. Ashai medhwe ya kitina cha wathimo na ndwala masiasia ni mathima wa kingi Ngai no aitikilie kanisa lo thaithia ukethia kanisa wina maitanji manene no kethia andu maimatonya na kwithia patosu Ngai ya created nundu waku wewe inotonyi. Haleluya. Ukwithia kanisa osu imutwike imiyoyo tabania ukwithia kanisa osu mathambai bwaku atukaye na ba na winotonyi wo maseuvya na pasa wende notonyi wa mbesa na kiloko na bata wonthe Ngai wa unenga wiwi yani wake batosu withia wa ukono isya wathimo withia wa upingwa miomo ya abundance withia wa upingwa divine provision kana kunewe shindu kwa wingi ni Yehova Ngai na ndo ingi maimana undu wimali ukewa mundu kanisani ukona kanisa ukona aki kanisa wa Ngai uthi ukwithia kanisa usanga hani uthi ukwithia kanisa usanga maiki ya 3,000 hai ukwithia kanisa usanga maiki ya 3,000 ukona kasuzu kana thoacia musi yako kakwete viviti vyoti ala 3,000 manana na viviti na saizu peo mundu tonyo thindukanu akawa maiki 10 pate ndo kwewa akaeta kanisani lakini ndawa ewa nundu satani wa mulumisho wiwa ukatumia mali yaku witethi andu witumika wiweka kotha itha wiweka namwe manena nai ukuwenye kanisa osu ni na umie undu mabata onze makanisa imakwa nonye nsukono kindu chetu kuona kanisa wanziukia hii mauthiukia nundu imonete Ngai pamwe naku na imonete kuoko kwa Ngai na methi amaitetheswe Ngai ukwa muchama kuye isani thiaku tubete muiyo lakini naku ili kwa induoka na mbugugu aka kanisa kauma we mani so thele aboma nangi kwa mundu asiathamie kanisa nundu kanisa kaungali yake no yoithi avoyo kabenga lingi kanisa yani ukwithi anda kuigwa kwenda kanisa ota wisipe o mundu ona papa kitu ongaliwe umanya kanisa no serious yeyuka na ye umi abo na ambia uma aishoka ikola ni andu alangi mabu hata mena chen aime atuinga moni kanisa la musioi kana iya kibanda kine enyu mtu anyama ya kibanda ani pia ndu manena nai. Haleluya. Na yu tuishoka babe mwaituno Ngai enda imagine ni ndiwa na ndiku ikiwa chama chamana kedia mundu mwe chama chamana ukedia mundu mwe no chama lakini wiki mwe chamana we sawa na mundu wiki we chama ni Ngai venga lama ethia wa aivite vitina kana wiki we na yu yiba ngalama baadaye. Amen. Na kila ngalama waiba nayo ni chama kwa uwe saiwa mutabania waku ikuya Ngai ndeka syama usi mundu utegwa wasya wa Ngai wesa kuwa mundu ukuya Ngai ndeka syama ni mundu utethukia wasya wa Ngai na ni mundu utathikia wasya wa Ngai payibinda Ngai ukaunenga direction na mabinda maingi ona ndane na wasyo kuiwika wiwa utakaswania kauviti lu wiwa atakaswania. Haleluya. Padi kanisa ni wazisha kakoti kala pastor wiki te kiatu kwithi ona ndu iso original cha brown ka black nenda wadi kanisa ni wazisha kiatu cha pastor wako wethi acha thamiti baambe umanyezu imibuko yenyu ya thamiti angi ukaenda okethia pastor akinyenze kiatu wene bangochi ya thelo kwithi akinyaba ukuda wai wewe akinyita na matuka ubo yani kasolo kathelie
Wakathelie bio. Ukethia pasa kokilia kiatu uona mabia kuuma imani mayatu. Kamba kweka naambia uko nivanka ya kitonyekete teko nungujukilia mbele wa TV. Kiatu ba ukwenda chuzo ye maima. Ulondu utembe tu. Ukewa ukinyoke uozi no zodi ngido kulu. Ukwenda kiatu kina kakoto. Kiatu kina kakoto. Na mabindangi mwensao natuoka kwenyu. Mtu atumie ya tumone twakia tafadhali umisye kabodha ambia. Umisye. Pe mundu kwa kiatu akinya carpet. Muka wa disinfectant mutongi muima. Ukethia nyumba yesu ndikalika. We. Mabasa itu awonie. We ma. Ukona mundu alikata wipo bwani. Ndukone totesi emena muima. Pe kiatu kiumu ukethia sitting yesu ndikalika. Kosa ingi kabao kito. Kwidi akakoti kau kuwa akazisha kelingi tukudi take utanyuka waika tsau nani koti there pastor kabisa na asisha okilia kuoko ukwidi aku anda nundu kwiko na wenzio iko green lakini kwa hiyo lui kwa brown sota wanya kwa haleluya ukwidi ikoti wa ile green lakini muionge huyo sei wa brown huma nyo originally kakoti kaika kala wiba kaika angilini na yukwidhi apeka wasi akakuya no uya pastor suit peka ndo wibu ama pastor nuko nindi suit na yatu withi ya wasi wangai na yu satani enda kutangila ndukose wathimo wangai au kulazia pastor wa mtu ya suit ye kwa sata na ngai zaingi kanene okay ngai masangi ngalikwesu nuko thotu miaka na satani wako kulia watu haisuti na kemuka muka pastor abanga no toswi mume wikata kuiga we ingwenda muwa wako ukweka na mbonya na yo suti yesu kwi waninga yuye pastor na yatu ikuite success ya siana siaku na mukawe na mume weko lotho koma lakini kawasaka ngauka ndukatate kangi kulia na mwandu makanisa makasi hata mamanya ni uye pastor ngwa meko achio moya nundu nukutuasia ili wa moya kiatu ano meko achio moya kiatu nundu nukutuasia akwiga satani yakwe ndukatate ukwaje iwasa nenewa ukweka najo pase utwiko akwisa ukilia kuoko ukuona njuisi yake nela ku sati watonyekie ikotithe atonyekie ukwithia omwe haleluya ukwithia itumitwe no liwe konge uno ye ba ukusichu ukwithia ai matswili tiwatu makenelete ako ampitu na saishu tapia ndunene wangai na andu alokutapia nene wangai ni atethie ni ngai na yu ni mongai wa sainite kukua moyo wa muthukumi wake na mo mamwekanisia naguo na ukwithia we ona ingwe bwata imweani haleluya wona mundu ukwithia ona kakula yani ukwithia ikoti thikabua wa ona thikota wa kaendo kethe ikoti thiabua na womo kwithia ona ndezi kana ikoti thibua wa na womo ikotie the anubu ya muzibua zabuni wa kibanga kapa na nundu thina nyathi ikomanza akozo ne uthikiuma utonywe kuoko na utonya na kuka akakoti ukwithia undu kelingite mwa na anda kuiwondu yu Elijah waenda ini yaye mundu muka ndiwa akwithie nili atembea na ila wethiye mamosu amutabia mama amuya no kamutu ke mutungi ni kobi na mauta mesuvani ni uwanie na mwana wako tuye na tuikwa Elijah amuya mama uwasya wako uwa enda uwe amen na wambe ondu yenye kalungu ndete nambe ni na amuya uniwo yoba unukwasya haleluya mutungi wa mutu na suba wa mauta ikathela jumutiani wa mama uwa ipau mutiani wa ikwiti kila kana yoba
iwane na mundu tena liu, iwane na mundu kuboya liu, hamutabia kananu kuete mtu kwa wingi na mauta kwa wingi. Juma moa ina mutiani wekidhawa, ona kutuika ni ndiwa, ona kutuika ni munjane, ona kutuika ndena liu, ona kutuika na uhitaji, ona kutuika nukwenda otedwe ni ngai ya ino mubakabite mutiani wangai, undu mundu utanabita mutiani wangai, ona eki wachama ningaida manyoki subia, ona ane mundu utanabita mutiani wangai, ona ane we wingi ni ngai, ndamanya kutumia ndayani ya ngai, ane we kwa wingi ni ngai, akitonya mashandu. Lakini mundu wabitie mutiani, numanyaba imundu ngai utatethia, numanyaba imundu ngai utokilia, anumanaba imundu ngai utatumia kukwingimisya mali. Mutiani wai wa mamosu wai etikilekana Elijah uwasya ni wangai na ni wagu. Uelia mwenende na liu, honande kinduya na nukumwia yoba ngai ya shau wamba unekamu mtu nakaya wamba une nakaya ni anyanzau nakaya mtungi wagu nukuzwa mtu na suba muta nukuzwa muta. Yani wale kwamba unga mwatheka ukaja mabasi ya mwabenana wale kuiwa hatabania mwabenana mwanoi wabetia kiasi cho benani ngai usu tutabia aimie kwamba kuneamba ndanzi nikinika na ukeomboye liu mundu wandia akulazu, mundu wandia akulazu ngai usu mbia ai nukusu cha mutungi wako mtu okwa kube kindu saizu mundu uziona ndana yakuma kwacha kitoki bikite ba edio manza baloko ya na he asya yoba ngai asya wamba uneka mtu nie ati ningu kuadhi nukwata mali. Ai, amen. Yuba unipo babika wakwithia onundu uketa atu imakume au menenda mumbu ibe tuwezi muibania ukuwa menenda mumbu ibe yu ibe pasa wapi kabaya akweti ombia hii kalaka mtu ngwenda nina konguwa liziwa sapa embia ni muneaye na aya ngai nukune liu kwa wingi ikulio the ambe maile kwamba kukulia no ngai yusu ake aimia kwamba omunenike usuta idwa ni ngai yusu ake okwache nunenga naye abundance no una akomana na discussion ile kwa social media ya ingethu kuthi kingethu cha mundu na ikisomo nangi no ashirika kanisani nangi no asema kanisa na ivetishia kanisa ando asoma ngumena tuindoto kwa hiyo akukwa social media meukulia indi wepasenda kindu ethe ingali tumusange atumu ya ngali na wewe ndangali eukuboya ingendile ingethu siandu ile onailete senga inu kwa hiyo akuya wepastai bashi utuboya leo boya kwa tangali niki niendo manati mundu etwa ningai ono ya wa mumo ningai mumo wa unenga ndo alotongo isisindu ila matena sio. Haleluya, haleluya. Mumo wa umanenga sindu ila yani sindu ila ashirika maba hamu tena sio na langi nga yunengete kwa social media alamu kwa TikTok na mwashirika maba alamu Facebook na mwashirika maba alamu yutukwata niti beba nukera ni pastor wenyu sindu sio ndo ila mutena sio mumo wasio nga yekete yulo wakwa na yu ekia peundu onangenda peundu ni release you know uwe mwene utonyo provoke sindu isu ni kanasiuke. Amen. Niona na nienda wati andwala on the moshi program we atwikayo andwasu on the pew ukedi abakubi kila mwi mundu suni mashandembo yotwa isia program inambe onedhima wachu mweli bai mundu minute mwaka kana miaka elea yiko wilebo hila wai na bai mundu teki wasi amaningai
kila kibo mabinda maingi no ule umanyekana ichama weka withi ukuna kabia sala ba ukuna kauka kuma kangi baya yani ukwithia pe kiwango ambatite ibika bandu kethia ono wachuma uibika ndunyibe yawa yani nundu iwosha uya wangai na keyoba ngayo sama bata mako wosa assignment ya ngai na kenga yo sa assignment yaku wosa muyo wa muthukumi wangai kana muyo wa uya wangai na kenga yo sa muyo waku na muyo wa musi waku ni kana to experience divine provision no mubakatu ambe ubita mutiani wangai kibeti kiki nyamaitu nga Yesu kiina mume na yoba nga yasiani wechao niwe mume wandiwa lakini onaindiwa no mubakebite mutiani inywe mukwatia yani beishindu sianga ile kangagu undu sindu sianga ini costly inenga na wiko ketha ethi ondambu aikwithia muime unu ukie kwata muime unu ukie kwata inenga na ngai ono we mutwae no te mutwae we mukwie no te mukwie pe mitiani yanga ino mubakobite na wae mo bita niwe we bingi yanze yathi na tingai namba nene yandu mekuya ni kwithia imaleye kwa thiki yangai na mamosu mandiko masha na okila na ayeka kuyana nondu Elijah wa mutabisi. Amen. Eko uwe wai ambe kuwi Elijah na iya sobya kamutu na ukaete Elijah amunenga Elijah akayakana keba ukasiaishe akatonya wa na oza kakiwekewa kabyongolioni nazi aemba kuliyevuru tiyo kabyongolio wanozu wako atakaba kulikevuru wanozu athezi akalaka mukate wa kano wakasiaishe na atungi yake veti kabakuli mama sioka watunge kabakuli na kasani kala wekite kwanza na iwe aete akwete amoko undu baibata waivua ikuiku chafu watsani iwe aete nanza deteka mutuku okoni mama asioka na yika nathi akuna kune mutungi ku onethe abumoka siko kamwe akoloke mwana onethe kuna kununka ka atuwe kamutungi kila kikuma mama ndiye eukunikila mutungi ethi ausuite mutu eikwatola suba wa mauta ethi ausuite na Biblia yasya na mamosu na musi wake pamwe na Elijah maiye pau kubika ila yoba ngawe sie kusia mbuha na andu maketha. Haleluya. Kila unyivu kanokame wisilite pethi yawa pechama pesi ya masiandu fulani hivi thitwa kuningai ono wau pethi ya chama chobo sio kivithe. Haleluya. Haleluya. Na isu itabane buobo muthenyomo twaendio tabania bandu miaka imbingi munota around 2004 kana 5 ali twaendio tabania bandu kitengela ibindesu kitengela nyumba ila siaibo siaibikite nyumba 50 ondo be bandu beta wa chairman kuma balelo ni watembela wabika chairman kuma bala be chairman kukingi chonze cha iketheka na be pastor twainake na wethi ai muwau na twaendo tuma mission ewa kwithi anda ungama na yu muthenya wa I think ai muthenya wa katatu ambiondo wito wethi athilite othilia na besila wa inasio aenda kuwanda wanasio na our Father in the Lord amweni thitwo kila muthenyo tumo mission tuma batu tabania meeting ndiwa amwambe saino ndu nenuka nomba kanitho wendawa amwe niendo shumia nenda kunesho wiye amwe nienda kunembe sai wiye na ndiki yanga ikwobocio ni kana na inabika mushi ona na thiliata withie nditho wandawa amwe nienda obocio ningai inano ikotinda ndinywa ndawa. That was the last time muthukumiozu wa ngai wawa is a personal friend
ono mundi very healthy kuma tu yusu miaka 21 aishe nina anoa na ndeta ndewa ipasai isusi andawa nenge aiye ya nundu wasya wangai niwone nasya runena sya ndo alangi na ndina akwiu wose weke onywa ndawa wasipasa tuiye isi andawa tu mienzembo isu ithi ya decision katikati waku na ngai mweli isu ndi influence wani mundu baba ilikawa haleluya pai mundu wacho koko ni binsikibetiki ila chatabiwe chendia kwe kwa nandeto ya muthuku mwanga Elija na kuma muthina usu za ucha na thina wathela musini usu haleluya na juu point ya muthia chama chuchekika mamosu nde separate na Elia ulondo kukwitu twika waenda kanisani muthuku mwanga ya uboya muna kwa mite wona mwabonoka nundu kanisa usitu wa standard yenyu lakini ucha wenyu ila mwathina mwaima standard yake na kanisa usumu siondwa amutethia usu wa kiwango chenyu yu kuku ipasa shua somne sala matalonza talasalo mwiyatetheka lakini ila munaindi kuku alasalo eyo ndao niundu bwa kitokea tukibwa kwatika iye na ba aya muboya mwabonoka mwakwata chama mumutoroka bandu ba umutethesia muyolo kwite kuma muthenosu mandiko masya kibetichu Elija cha munengie bandu baikala nundu onake na bandu wikala haleluya ti kwithia wina ngai no kwite obako wanga ino mbaka withia bandu wikala no withio tena bo nundu we mwene bande ni yaku ila muyolo kwite ni wathimo kwa andu angi no sobitu ningai cha sobisi Elia kasomba kayulu bandu baikala na wethi Elia aisabau na nyusabau amen na mekala na maandiko masya muthenyomwe kana ka kila kibetindiwa keko ko ukawa nela kawa yo wa kabinyiana kakwa Elia yeo ikanomanye mawiko manga in divine provision yangai yani pe continuity gainda visiti ya mundu wanzi na ithibyo na changamoto iyukatha yuni wa mundu wanzi na sithibyo mbeeni mwaitu ndiwa ya thina bwa ni liu akwata liu ula beba wa muwaye muume beba usu wakawa wakalaka na katiele indi maandiko masya Elia osye kana kau ayaka ya kitandani kwake na ambiyo boya ayutembe okulia mwiyai ona mundu muko undumie kwake ukunenga chauya onake nukwiti kilakwiwe maandiko masya boya ayakome yaka mwana kau kathayuka na akakua aye nyinya wake ke mwana waku haleluya kumbe oba itina wa chama chekika mama wetikithia Elia withie ni sehemu ya andu ala meumbeni vitikuma chamani kiu kaibe mutiani ungi waimbe undu thayu twikala mitiani baya mbe twendete be mitiani bau waminana no pe ungi wimbe na mama usukila cha Elia ikulia ngaya yani kitumi kile Elia waina chocha ukulia mwiyai kana ka kibetiki wake ekwaniki amukulishe mwiyai ona unzubia unikala kwake unengaliu witikilia kana kake kakweniki esubie ngai na etia thayu wakana kauna wasioka kwa Elia kila cha munenga binya wakwisubani akana kaka sioke aunga mite yulua kiyo chango yani akula sia mwiyai mamo a sacrifice it ni idwe na bandu nikala mara ya mwisho Elia akomete nyumba nzaita noka nundu ila nzayokie musumbi ya hapu ambiyo manda muwai na Elia ekala akithekani kwa baya stone kwa mandu mukosu wa Nzerafadi niwa wa munengie bandu wikalo bandu utekone kanandu wibitho wethi wa mune bandu wibitha kwa uyue yukana kaka akwai hanu makumba ni mathiko meku ukamekwa na Elia alo na report ndio utwa wa musumbi ya hapu ndakukawa wa Elia kwa Elia nundu wonewa wikalo na wibitho aina kitumi cha kuisubania mamosu mwana wake athayuke kile binda ngia twikira semetiani yake nikanabi ngwe mbuthi cietu
Haleluya. Ona inena na Malaki ana Israeli mabikie bano mekala kanisa la wikuo umundi uko ikanisa wa mumo na ni utumanu wetu we na tabani ama kuita makibeba mama eti utabani osu takanitu ama makuita makibe makilo kuwa mondo akya kumya kilungu che kumi mondo mamwea si mondo mamea ititwe kale binda ya mumo ona mwea utio go ati andu kowe ojo binda ya mumo itu ina mwanya wakuwa ya meo imethuko na mwea utio isi ndukoye teguzu kuwa kwa ti wa kibeba mwea waiti ndukoye odia kethia kembo ya Mike yoye haileo samunu na kosa atungeania sindu akauma ni okegwa mundula uye kembo Yesu kanoke na speak ake zaidi aishe Mike haileo za mauta noko na onozio akachathayo wa mundu zu na witanze pyu uzu uye Mike yangai ule anatwebinda ya mumo ule okutho Mike inginiki so ngai ilana Maisraeli kanisa wabikie bandu waika 10 cia ngai lungucie 10 atumie mwathani amen nda atuma Mose Malaki wani mwi matabiati mambo ye tena ni abutani acha mambo ye tendembo na ilungucie 10 na yoba mwe matabiati ethima kwenda kuona kwingi bigwa mali ninya yoba ngai matabia thima kwenda kuona provision yakwa ethima kwenda divine provision matabia maete ilungusie 10 mbeane una ndembo nyumbani yakwa na manda tionduni hu monekana ndiye mabingo ya mbothi cia ituni na kumnandilisha na kumonosha mawathimo baiwa ni bakwikia Malaki kilungu cha 3 kwambia muswatha nza tukubika 12 yani ngai acia iwatu ne mwanya tumutate ya kilungu cha 10 na yungu kangukia ni mutabania wobuanio kilungu cha 10 meya ondoka umia usuti mundu ukukwiti ocha usuti mundu ukukwinsia thima ethia ngai etuma mwathani ndatuma mweo haleluya na Yesu akinena isi ndino kobetanga meya no komianisha haleluya aisho komi perfect na muthenyomo Yesu inena nikamoma nyikwitu ipopo mukwibinda thea meya aisho ni mwasomie kana mundu mume akoma na mundu mukote muka wake asume kolala ina imakosea ngai asia na niwe ningumwia wasisha mundu na umwenda already nulala iye nake one binda ya mumo itho thi umu kana ni binda ya meo ethia binda thitu ya mumo kusisho okusisho no unakufia mtu musisho mukufia itune no mina ni nake no mwe ona ndwala makwile bathukwi ni mebinda ya mumo mebinda ya meo kana binda thitu in fact binda thitu itho thi umu ti yo laisi jina mundu enda kutabio bo akwe binda ya mumo iyo laisi na the binda ya mumo itho thi umu kuthono ke binda ya mea naba tibetelo anena Yesu mwene iwe waishe niwe ni ngomwea ukimkufia tu mwangalie mkufia kalas umina ni nake ukumi watawiye wezile already we wa mina in fact wane na la mavinda moza la makima wa mabia already mukima mabia mabeba na ngai ndaye kakwathima andu kwisila umiane amen kumya nzembo ilungucie 10 amen ila nzembo yo twaisio bona mbete yitu kumyoju mundu wa program itu support ya program nayo amen kutethia ndiwa haleluya kuthukuma wia wanga ina mali yaku isu ithe wa investment yani with ya wawekeza ndiye sekwa ikwa kikamba kutandithia with ya watandithia sindu ilanga yukunengete yani kushikia itethia wia wanga with ya watandithia lakini twendo banga twabika wia ni wanga iwekanwe na uo na masasu ya wathuka nili atutu sembete madhambauni nili atutu mwenye lilikana siana siako mwenye lilikana mwana wako nukwenda wea mwenye lilikana lilikana kyao wenu lilikana wea wake kyo kila kituma wakulia ngai ewa ni chao kau Ezekiel au iwe nukukua mwenye lilikana ndu nkuthukumite no lungalu Elijah
ila kana ka kibeti kichanzera fadhi ka kuya mkulio mwia bandi bonisa iboni netro ibidu iboni kala kana ka kekwa aliye kaikwa na ngai kila Elijah mutaisinga ya sisi yani chagwe ni valid kila atabizwe ne Ezekia we yani valid we chau mautomoka kwaku upake njuka etembe wangai kikethwa ki valid kana ikwa sisi atuika tuisiana siako asiyala mekuya matatedu isiana sio imeanata kwithia wi mwana enough ni chau wikite ukethia pe kindu chuku qualify kwa access provision ya ngai musumbi na moya imusio ni wailete kunenebwa Yehova ni mubeani kondo wa kunena na ito yulo wako adhikia wasia waku ni kanatwa ni provision yaku ina utungia mubeana nina uboyanga iwakwa utukwate kuoko ututhangasi utuikenesa nuitululumilia nitukushaisi mwiyai nikanoka tuikenesa nina nena na ngosi andu maku na nini sinia ingiala makwasia mwiyai nineua wasia wako mwiyai nenga opportunity ingi mwiyai nenga chance ingi mwiyai nenga episode ingi nina manyini balukite metiani mabinda maingi Yehova ni voya ngayula unenga nae ebinda de akeli mwiyai ukanenge andu maku wibuna ndua munenga Yesu thayo waku kana iwa munete na wasio kana itina na nukwenda munenga mwi maisha maku asemo ya Yesu ninaumbula na isi yakwa andika sito akwe bikuni ya thayo ndwikerie mwana waku busucie na beba mutheu nenga binya wa ukelia nai na kuikalamia oni na miamuloni yaku mwiyai gwate kuoko no kindongoesha sitwani ya Yesu ninavoya amen Yehova na utungia mubeani kuondola onde matangiwa ni boya binya wa beba mutheu kethwe yuluo mumo waku kethwe yuluo na wasio waku kama tongoesha ni boya mwiu kama direct kanisani pala mothi kwewa nthini wawe na nthini wa beba na makekiwe mina makaumanye sitwani ya Yesu amen haleluya nienda procesayo haleluya nienda tumia nzembo itawo twimito ila tukumia umunthe ya kumwia mwiyai nduketikilie ebuso theakwa theakwaila thimbituke amen umia nzembo ya kumwia mwiyai ini mboya yakwa ila wa create opportunity yakwa ya kwathimwa bingwa metho makwa na matu makwa niwe wasia wako amen nzembo itawa ya kuiwa wasia wangai mwiyai ibindela yonzo nena nakwa nzembo ena miumya tautia ni wakati wakwa naku ndikabe tukwe ni wasia wako ndikabe tukwe ni wasia wako mwaituno ukethiwa atewa wasia wanga ikwesile Elijah with ya maku yemena mwanae no monje tuithia tuimutabani nundu kala maina kwa maisha na mayekata maikwa nundu bayele lakini la wewie wasia wangai na ekondu mwi wa mwi aye imekalie thayo ona mwana aye akwa iwathe athayo kiwe lakini la mume wakwie mume nda thayo mume nda thayo kuni enda kila mundu ona kwa niobo yenda kila mundu ethia peke nunga yunenete nako yani tumia ita wa covenant offering zembo ya utia ni ona mwia ya kwasia umemwia zembo hii naumia ulilikano ndukete kilio mwia inebetwa ni wasia wako miomo mingi andu itabingu kite ibingu tukulea kwa wasia wangai na kimwe takiwa natuika kuiba programu ya TV ni uya wa mwenye iti uya wako haleluya ni uya wanga iti wako na ve mundu wathimo wake guonze umana na programu na ve anunga yu wathimite nesa ukethio na programu ino imeibe mwaka muima no imeibe muima no uibe wachu momwe ukaiba simu ile ukaiba miyele na namba ya simu no isi no mbandikio message wangolia pastor muima twaile iba chau ni ku direct ona ni unenga account ya nini ya company wiki ani unashikoke wiki hapo na undume wa mina ikia ni kanana akwa ni forward
utume message, yani programu isu tu uye mwine ndo tumia programu kila ngumia kwa programu ino ya Rescue Times nenda kikethwo lilikano, nenda kikethwo reminder kikandilikana mwiye ndikati weni wasya wako unga maimaoni mena na mbesi screen nini tutumia kondo wa kumia nzembo situ Ngai watuma ndeto yaku numeatiana kumeanisya asa ameyobeanisya ndeto yaku kwa andu maku nina bichotumani waku na wasya waku ni wewika Yoba kilo mwe ukwikiotia niyo naku muthenyani wa umuthi kana mwiyai ila wimbita nithukisya na muyo wasya waku uimbia babe wia waku babe utheu waku Ngai tuungamie mathoni maku na ndetoni yaku tuchuthukuma tukauthukume uoni sitwani ya Yesu Kristo. Amen. Kila mundu osandembo isu siakwitha ina cash ukawikieva ete bambe ethe andu ina cash tuma namba nisu esu ya noti mwanza imwe ina nana noti tandatu ikiotia niona mwiyai ikiotia niona mwiyai ikiotia niona mwiyai ikiotia niona mwiyai na kuko kwa Yoba Ngai kukamubwike na tuamino kila mundu waumia na kanola makwete umia ukilia moko mako nendone na wathimo Yoba ninaeta utumani wako nala mabingu wangu osio nimewa otondu mundu mukandiwa wanzerafathi wekie kuyanana andeto ela Eliya wa mutabisi nimeeka kuyanana na ndeto ela yaku na matabia yumwiyai miomo ya wathimo mbuthi cia ituni ikabinguke na kuona uya yulu andu maku wingi ukethwa yuluwo ionanie vinyani na teini waku shitwani ya Yesu Kristo naneno bosho kwa lawa unanena mugo kwa alama tena mugo ananeno kumba kwa alama ena wia ananeno kilio kwa ala vinye taiwa nundo imwe imosio shitwani ya Yesu Kristo itwaboyana utunga mubea. Amen. Mwe Yesu amulumilia ndetoni yake na akikalania nenyu. Amen. Amani ya Bwana iwe juu yenu.